ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe turin kan in so me ole when hi September ni khat sang ni somni panga ania tun tu ma chuan pi Maria CT Zuali kha son anita a ti chuanin he son na thu hi kan chiar zwa chuan inga tinge an son chan ti khan kan ron chhun som le don ani kan video ti hi atira changa top thenga mino en sakle turin kanin ngen le ngal ani e Maria CT Zuali chu Fisheries Department a Special Secretary ni turin voini khat thakwa sangni somni panga hian son ani Commerce and Industries Director tur hian MPSC Secretary nilai H Lianzela anda Thailand tongin Mizoram Industries and Commerce Service Association chuan August ni somni pahni changni somni panga khan Commerce and Industry Minister F Roding Lian ne na lekha thonin an director an thopui theilo thu an thlen MICOS chuan F Roding Liana lekha an thuna hian inena lekha kan ron thelu to Director Commerce and Industries chon chwa chungchang Vite number B 12017 1 2025 MICOS date ni sari oga sangni sumni panga akhan tun thlengin chhana lomom kan la dong lawa inena ziakle tongka a kan ron thlen tuang khan Directorate of Commerce and Industries noya officer and staff ti chuan kan director P Maria CT Zuali IAS hi kan thopui thei to lo chuwang chuan August sangni somni panga thlaral mange hian Director Commerce and Industries ne da tanga son chwa order hi mu kan be se tlat ani ama hi son chwa ani thoilo chuan MICOS member lung oilo te hi kanin thlem dam zo to lo ani anti ole tikhan P Maria ichu son chwa ani ta a enga tinge an son chwa chante an lung oilo chante kan ron tar lang chun som vele don ani P Maria CT Zuali Industries Department Director lakka officer tele staff te lung oilo na phaulan ani veta pakhatna tuna hian Directorate Office chunga Planning ROO te Account Section te Handloom Section te le Marketing Section te CCTV ada tira hei hi dananga procedure pangai taka file akaltir remti thlap ati nilavin ama thua da tir top ania copy of CCTV at workplace legal implication and application section 3 employee rights and data protection installing CCTV cameras in office without informing employees is illegal in violation of their privacy rights MICOS member le Directorate of Commerce and Industries noya thokzong zong te hi ama mimal sum le paya chhor an nilawa chuwang chuan invasions of privacy liaw liawani anti Directorate of Commerce and Industries office a hian security atan CCTV chu DSWA hian anlo da to sa ani hetia na thok tu te mimal zalen na rabe sak ani hi MICOS chuan an chethiam theilo ani tin CCTV abuntir na hian a bazar chome lei top maya procurement rules 2022 hi engma zom anei lo ani public fund aman na hian MICOS chuan ama rin na anga theilo ani achan chu Director Commerce and Industries ani tran July sangni somni pali atang khan weintheng hian Directorate Office Building che chatna chu athok char chara he an thona hian Directorate of Commerce and Industries noya work section assistant engineer GR engineer etc ti chuan engma an shat puilo na tho zo vek to nuwa sum adjust nan estimate siam tirin asang sona abak chu work section hian engma an shat puilo ani Directorate Office Building chena tan hian poisa engemuza ta sen hi Departmental Officer emo work section hian engma an shat puina ziakin work order pek om shat anilo room shanga Asia tan le materials dang le natura supply order pakhat ma pek ani shat anilo hei hian Mizoram Sarkarin years of consolidation alo puanen engkal tata Public Procurement Rules 2020 engma zom lavin apalzut fek ani panhina NERS Sikkim noya IGC luamwale EPIP lengte atana departmental work sa thoktur
geoplotting, jungle clearance etc. atana provision cheng noi ruk sing sari sang ruk le zanga atang hian cheng noi ni singa sang ruk le zaria chu tuna hian manzo ani to a man na tura dwan ni lo IGC luangma le EPIP lengte rest house chaina tan amang de mai hi sarkar phalna lak ani shat ani lo pathumna Mizoram Sarkar in District Office Honphalna Department ne na alapek lo na Khozol District Saitwal District le Nathial District atan sumtam tak amang le heng district office po kanla nei ma a staff engamazat apos mai hian sarkar sum atulawa tamtham tak transfer TNDA tan sen sawangai pha hi wasteful expenditure ati lo thei lo ani heng district kan soiditana office expenditure awi apechhuak po hi sarkar sum atulawa sen sauna ani palina Commerce and Industries Department noya henga noya miang hian minor works ONE tuna financial year 2025 to 2026 chung hian mu ani ena minor works cheng noi somli pasari bina office expenditure cheng noi somli paruk sing rukle sanga total cheng noi somko pathum sing rukle sanga heng department budget atang hian tun tha July sangni somni panga thleng quarter pakhat plus month chunga expenditure kal to dan atwai miang hi ani ena minor works cheng noi somthum pahni sing thum sang ni zakwale somni bina office expenditure cheng noi somni sing ni sanga zathum somni panga total cheng noi somnga pahni singa sangriat zani somli le panga balance cheng noi somli pakhat sangruk zasari somnga panga office on phallo na Saitwal district a department dang manturin office an la nei lo na a cheng noi ni LOC mangin issue ani tungkum kalme katan minor works in ONE atan kan budget atang hian 1 quarters chung le ka kan manral hi 56.14% ani to a ani kai shoina hnuai hian department ma khwa eng lo hle in MICOS chuan asia ani pangana director commerce and industries hian dan le shai apoi salo hle a director hian heng order achwale amalak na sang hian dan le shai apoi saklo zia alang hle Mizoram Sarkar in district Thar Pathum Saitwal Khozol le Nathiala te district office honphal na sarkar sum din mun le thuk tuin dei lo na wanga tun thlenga la pek lo laya a staff tam tak heng district pathuma a transfera directorate office a asangson posom junior engineer na poi mole changkai tak thok mek chu a posom lo na le namumal lo na transfer buka Aizol New Market Mizoram noya na thok sweeper panga chu an na tho tur mumal lo na IGC luangmol IE zong tuile EPIP lengtea ada parukna the Mizoram Industrial Area Management Regulation and Control Act and Rules 2018 Industrial Estate zong tui atana competent authority ati changchoya IE zong tui management Regulation and Control chungchanga Director Commerce and Industries in Direct Control ane mialo entity shandai sarkar phalna lamia lawa Bamboo Development Agency BDA kuta ahlan Misu of Power dik tak ani hepe hi chu sarkar lekha vite number D 11032 25 2025 CNI date ni somni pali thasari sang ni somni pali angin aron revoke le tak nge ani Annexure V 3.5 Bamboo Development Agency BDA Government of Mizoram Society ama a governing board chande nei hnuaya thokmek mi pahni IE zong tuile Bamboo Technology Park PTB sairangatan State Officer atan arwat mai hian BDA governing body aron lawa sarkar phalna alalo boka hei hian dan le shai apal zutja atilang chiang hle Zokothar Land Custom and Station Immigration Checkpost chu sarkar approval po omya lavin Assam Rifles te hna alo pe a hei hi state sarkar tan po ngai to chian ngai tak ani
hei hi CNI ministerin akan sel tir le ngal sarkar thu nei tu sangpo ron lova hetianga order chwa mai aching pasari na directorate noya staff tam takin mental problem an nei to director commerce and industry sian officer le staff transfer a chila order hi achwa reng maya commerce and industry in office an nei lo na le zela po a transfera tathiam sa asondara akhoi tu thar experience la nei lo te na sataka vin hawin asoi sel le si a tuna hian staff zong zong deuh tho hian mental stress na satak an nei to ani staff damlo office atanga hospitala shai tu te phone a hawin mi anglo boy pui lo tura thupek mai te hi officer le staff welfare chuan a shethiam lova damlo awanga thok theilo te compulsory retirement a choltir mai tura avo thin hian staff te ril ro a hliam na sa hle ani officer staff damlo in thashung chung chunga an han tluk zal ngai te po na thok peilo wanga damlo der anga a cham chuak zel mai hi shethiam har satak ani pariatna office na tam tak hi a bul chut background atanga atna kalpang sha ti tan o samzoka a tho fel thei ani lain a khoi tu te a sondar veka a khoi tu thar lam zok te engma shelo le na thiam lo lutuk anga a cham chuak le thin si te hian staff te ril ro ati shom thin hle ani pakwana anwaya na thokte mimal zalen na apoi salo hle thil poimo ti a lift te po office kaulet anga a good friday anga te po thenkhat te na tho tir an ni hi an shethiam lo hle ani somna staff thenkhat te chung ko tu le poimo a choldil po na arjen le poimo omchuang si lovin lift lak a phalsak lo fochin Rule 7I of CCA Rules 1972 leave cannot be claimed as a matter of right ti tranchan manga kan tho pui te leave deal aphal saklo chin hian Rule 7 GID 2 earned leave should not ordinarily be denied during the last 10 years of service ti te hi akal ani ole kan ron share chwa tak zong zong te kha a staff ten pi Maria CT Zuali an tho pui theilo chan te chu ani a hengan thil ron soi zong zong hi nang enge ingai vedan pi Maria CT Zuali hnoya na thok lo ni ve ta la an tiang hian iti ve ngem ingai dan kha comment section a iron soi ve don ya in sawain mutui mangchale vek ule